CZS cable chung kwat chi bei ule na el vanal ruat pui kania CHANCHINTHAR langsar so de lo ngai tha ang policy district ka COVID-19 positive nimin khan mi somnga pathum enkol na phuna an lut thara shivei song sari paruk andama wangin enkol na phuna chwa san nimin khan ramre entry point pani wiring tere bairabia sample zathum pali enfia positive pariat mu chwa ani Supply Minister Pukil Rindian chuan fa in khan sarkar malang na samle Mizoram Indrina pangbal kon chu zo phai sau chimluang kalapahar or puarveng panakong lai kalpuida tur enin sau chimluang atlo Chief Minister Mizoram thanga chuan fa in khan World Bank budei puala India Marchak State in virtual conference and what say chu khwalian ni in man pui Chanchin Kim Changzo kiningai tha ang Kolesip district ka COVID-19 positive ni min khan mi somnga pathum te chu enkol na hmuna an lut thara shivei somsari paruk andama wangin enkol na hmun an chwa san tuntin hmuna district chunga shivei mek hi mi zanga pathum an la om sarkar data alanda nin enkol na hmuna lut thar mi somni pasari chu home isolation ni in somni paruk dang 4C an luta sarkar enkol na hmun 3C DCHC Jordan Center le RSTC at lut thar anom lo ba ka enkol na hmuna dalu zinga somthum pakhat chu kolasip khopo na mi an nibok DCHC le RSTC chwasan pasari veve omin Jordan Center chwasan panga an oma DCHC atangin pakhat chu ZMC a refer ani 4C chwasan mi somli pasari zinga somthum paruk chu kolasip khopona mi ti an ni a home isolation li sak som te po kolasip khopon mi vek an ni Shivei mek zinga sarkar enkol na hmuna om somsari panga an lani a 4C om zanhi som pani zinga somsari pani hi kolasip khochung enkol an ni Kolasip khopon 4C zinga baira binor chu shivei langa berni in somli pani an la oma bil khothir south somni paruk saipum somni pakhat le zan lon som pariat chu shivei nga zual an ni home isolation zanhi som paruk oma za somsari pakwa chu kolasip khopon enkol mek an ni a home isolation nei tam chu zan lon somsari pani bil khothir somruk pani le saipum somni pakhat te an ni lain kolasip khochunga chuan vengthar som pani le tui thaveng som pakhat te anei tam fal an ni Mizoram Civil Service Officer Chen Khate chu an kai sana wangin Mizoram sarkar chu anom na munna sonkwala hengzinga hian JAG atanga selection grade kai sang project director Kolasip Benjamin Lalza ma chu joint secretary commerce and industry sa son ani project director tur hi ruat ani ma chuan la lom oma additional DC Kolasip chu anna ba ka PD mo phur na hi muitel tura ti ani bok Nimin khan ramri entry point pani wiring tele bairabia sample zathum pali enfia ani a positive pariat mu chwa ani wiring te a chuan darkar somni palikal ta chung khan sample zanhi som enfia ni in positive panga an oma symptom nei vek an ni bairabia po chommadar som atanga tlaidar nga inkar chung khan sample somriat pakwa enfia ni in positive pathum mu chwa ani a anzinga pani chuan symptom an nei positive zongzong the twal chung mi vek an bok Supply Minister Pukil Rindian chuan fa in khan sarkar malak na Assam le Mizoram Indrina pangbal kon chu zo phai sap chimluang kalapahar or puarveng panakong lai kalpuidan tur enin sap chimluang atlo Sab chimluang hi pangbal kon a 3 kilometer kwa vel ahla ani a sab chimluang atanga kalapahar hi kilometer nga vel ni in kalapahar le or puarveng in kar hi kilometer ni borvel ani bok ani Minister hi put Timothy Aral mangaya video bil khothlir RD block in a choi om ani Kolasip khwang puilam branch YMA in chomdol na an hlan ni somni pasari thariat sang ni somni pakhat laya Kolasip khwang puilama e rongbon na gas leak wanga kang mai chua ka chungkwa twar tu pi Jerusalem thari ta chu nimin khan Kolasip khwang puilam branch YMA ta chuan an che na ina chomdol na an pe a khwang puilam branch YMA IO in assistant secretary in Thilpek hi ahlan ani Chief Minister Mizoram thanga chuan vein khan World Bank budei puala India Marchak State in virtual conference and what say chu khwalian ni in man pui
he virtual conference Confederation of Indian Industry le Government of Nagaland jang ko puat sai ni in challenge opportunities and the way forward in Northeast ti thupuya man ani Chief Minister chuan sarkar lai puin bamboo development lamma alak na a India marchak state te an poimo le tangkai thu asoya ramruak omza le rwa tui sikle sa din mona in asir awangin nasataka marchak state economy choi sanga rampum tana tho hlok bel cha turin theina om thu soi Chief Minister chuan mau le rwa te chuchin waringot emo mau le rwa in ngat industry din chau so tok lo thu soin mau ching tu te le lei tu ten hlong tamber an lei theinan transportation cost ti hiam poimo thu asoya hemiatan han bamboo link road siam poimo thu tar langin sarkar lai puya how tu te bula lo thlen to chin thu le sarkar lai pui pu in ngai poimo tura adu thu asoi Chief Minister chuan state in economy ta changkai ani awangin bamboo development chungchanga changrwal taka thoka theitop chhuat tlang turin a sombok voin virtual conference a hian chairman Northeast Council and MD Premier Cryogenics Limited Abhijit Barua chuan chimtu te lomna thu soin maule rwa hi Northeast State ta na masona ra pi pakhat entrepreneur te startup te le lo nei tu ten aizon nangeng het atan an man chho theina na ra bi poimo takani awangin World Bamboo Day pual a he hun hi buat se ni thu soi ani ZPM chuan sarkar tha thok pension chinfel thuai kan phut anti voina ZPM thu choin an tar landanin assembly session thut khom nei zo ta ka zo na le chan atanga alandanin kumsang ni som pakwa January ni khat atanga kumsang ni som ni pakhat July ni som thum pakhat inkara sarkar na thok pension ti fellow file kalmek mi zathum pani zet anom ti tar lan ni a sarkar na atanga chol to mi thanem tak pension ti fellawa anom hi ZPM thalai chuan fellow an ti a lockdown awangin mumal tak economic activity kalpui thei ani lo awangin pensioner chungwa dam tak chudin munkhir taka omin anmang ang to hle ani anti an thatlai rin om taka sarkar tan hathok tele sarkar na thok boral ta chungwa to sarkar hian she chhun zoma an har sanate haider mai lovin an chanpwa de chudik taka an mu thuai theina tura ma la turin finance department changtu puzoram thanga chief minister chu an nge na thildanga sum omzel thau awangin sarkar na thok pension chin fel lo chana hian sum om lo chu chhuan lam mang lo turin Mizoram sarkar an ngen ani Central Sarkar Dora Delhi cha mek School Education Minister Pulal Chandamaral te chon tukin khan Union Minister for Jal Shakti Pugajendra Singh Shekhawat chu achen ina muwa Mizoram Sarkar School zongzong rwa tui khol siam tur School Education Department na samagra shiksha in project alo thelu to chu bo zui sak turin athlen School Education Minister chuan Mizoram in Furlain ruatui thanem tak adong thin ma se ada khon la tur omlo awangin kumthwalin tui thiang lim intlak om thei thin lawa tui thiang lim intlak skula om that chuan cha chhun atante ko silfai na atante inthiar na atante le skula no pang nun phung hrisel le fai nei na ata tangkai hle don ani ati Minister in Pushekhawat ne thuthena hian Government Primary School Sangkazani sompwa pasari Government UPS zakwa somli pasari Government High School zanhi somkwa Government Higher Secondary School somni Avayan School sangni zanga somnga palitan ruatui kholasen sautur athlen ani School Education Minister in thuthlen te hi Jal Shakti Minister chuan lo bo zuiani tur thu alo shil ani Pulal Chandamaral te in Union Minister muna hian Pulal Machwana SPD samagra shiksha in joy om ani Wingkhan Lungleng 1 Vokzon par chuan hnuailam ram lo zo hun manani a he hun Agriculture Minister Pusil Rin Sanga BL2 MLA Professor Lanun Moya Dr. Thiam Sang MLA Baga Chief Secretary Pulanun Moy Chuangau le Agriculture Department how to den man pui ani Vokzon par zaw lo zo hun man na program toy ne ya Agriculture Minister Pusil Rin Sang a chuan thu soin lungleng khwa in agriculture lama potential area thatak anei ten na sale zwara chhor changkai chula shiat ni thu soya
vokzon par zau lo zo hun man na program toina ya agriculture minister pusilarin sanga chuan thu soin lungleng khwain agriculture lama potential area chatak anai ten na sale zwala chhortang kai chula asia thu asoya vokzon par zau chuan hnuai pan na ling road man mek chu furwa tuitlak lai po a kunna thok tu ten an chhortang kai theina na bird atangin rigid pavement durin malak ani dur thu asoi Minister chuan kun thok tu ten thei top chua colony chuak chiara thantui ne na tho lain khar chhong ten kun thok tu aya u chuak tak a hlok na anlo ten na sa jok thin chu sarkarin thalo ati ni ti soin hemi veng tu le khopuya cheng mi puiten ol sam taka kanram thar chwa te kan mu zung zung thainan food vegetables and livestock market chain management nget cooperative kal phungzul zuya mafet le mizo fetene na changkho min sarkarin ruang man na akal pui mek ti asoya aizon mi pui mishing noi li chuang te mamo phushu turin aizon nai tlang tung te in pui mo hle don ani atibok agriculture minister pusilarin sanga chuan leilet nei tu ten kum khata bu voin hi an thar thei nan sarkarin solar water pumping manga leilet bu chom tur tui lak chwa atum ti po soin hemi atan hian phase 1 atan solar pumping khol zani leina tur sum po ro manani to ti asoibok Horticulture Board Vice Chairman Lebial to MLA ni Brock Professional and Moy po in thu soin Minister na bial chung vokzon par zawa mu pui jolo momati thu soya sia suk leilet nei na mun te po min long mu pui to a atak tak thil ti lo nei tu te mun ma tlo chhuak ngat kat thi minister kan nei hi kun na thok tu ta na thlamwan thak le ani ati heguna hian Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Thiam Sang abaka Chief Secretary Pulan and Moy chaw ngo de po in thu an soi ani vokzon par zau lo zo hun man na hi lungleng 1 VCP pulai bot se na kai shwaya puzo than moya secretary lo zo organizing committee cho report pek na hun amang bok vokzon par zawa hian chung ka som nga verin huan loram an nei mek ani Mizoram Baptist Kaushan Headquarters atongin Reverend Arla Biakliana AGS le Puech Larin Oma Director Relief and Development Department le thok tu dang te chunha thial district khoshang shanga Myanmar atanga ral tlan de chomdol na pe in an mani thamwan turin an thok chuak chomdol ni hin ha thial district chung khopasari tarphau khoshi thingsai bolpui cherlun ngar chip le diu ngar chip pa te sem ani a bu fai dal chini nutrela tel le biscuit pickup truck chip ni baka t-shirt zaruk le silpolin za te semral ani a khochen khataral tlan de lodong song tu khotlang shwai tu den hena sum fai chan puina pek an ni bok chomdol na semakal te hi an kan la khwara tlan sub committee le VLTF ten lodong songin ral tlan an don sondan le an din mun te an soi ho ngal ani hedianga kaushan shwai tu ten ral tlan din mun ngai vena amun nge ya kala an ngai sakna le an chomdol na a heng khoshang shang khotlang shwai tu de chuan lom thu an soi ani Animal Husbandry and Veterinary Minister Dr. Kebe Chwazwani Minsing Karkhan Mwalpui Bongkon Brigade Aizola AH and Vet Department Rantal na in atlo AH and Vet Minister Dr. Kebe Chwazwan Rantal na in Slaughterhouse Changtlung Zok na iturin Sarkar na anlak phat atangin malangal ti soin project proposal an thelo the Central Ministry ala insia a lotlin na an muthwaya be sei thu soi Dr. Bay Chwazwan Mwalpui Rantal na in bolhlo le thliluang chhuak chung changa Mwalpui mi pui na harsat na an to chung changa Rantal na in chu khopui atanga mun na deu fianriala omthin ani a kumso maral chuan khopui athang lian ve zela mun fianrial lo ni to lawa hetiang ani awangin Mwalpui mi pui de harsat na po an sha thiam pui thu le atulangin sarkara bo zui ngal an tum thu a soibok Bongkon Brigade Drama Department satal na in atlo na a Veti Minister chuan pan na kong siam that ngai to po arang lama malak ngal an tum thu a soibok Veti Minister Dr. Bay Chwa chuan vokpul shileng African swine fever wangin Mizoram avok sing ni sang sari za sari som sari pali thi to thu le vok
Sing khat sang thum som ni pali da na nga suat ni to thu soya central sarkar atanga jang na dom na pek chin state sarkar nen za zela som nga ve in tum sem turati chu state harsa kan ni awangin za som kwa point pakhat bial kalphunga peturin andil ngal ti soya African swine fever wanga vokthi nei tu ten jang na dom na kongdang atanga an mu thaina atan disaster management and rehabilitation department chu khwarel chhiat na apwan tir tura ma an lak thule disaster response fund atanga jang na dom na mu thai abai sei thu a soibok Dr. Bechwai Agriculture Development Board Vice Chairman pu H Lebiak Zava MLA le official tenan joy om ani Chanchinthar chiar ti top nan chanchin langsar zwalde Policy District ka COVID-19 positive ni min khan mi somnga pathum enkol na huna an lut thara shivei song sari paruk andama wangin enkol na huna chwasan Nimin Khan Ramri entry point pani wiring tere bairabia sample zathum pali NFA positive pariat muchwa ani Supply Minister Pukel Rindian chuan fa in Khan sarkar malang na samlai Mizoram Indrina pangbal kon chu phai South Chimluang kalapahar or puarveng panakong lai kalpuida tur enin South Chimluang atlo Chief Minister Puzoram thanga chuan fa in Khan World Bank budei puala India Marchak State in virtual conference and what say to Kwalian ni in a man pui Khatizong Chanchinthar kan ti chwa thai ani e